Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ke Jylla Meghalaya kalayo biang yo lat Thymmai Phagu Chauhan hadin ke jingshimti kamba shipor Brigadier Dr. BD Mishra retired kumulat ke Jylla. Laong maka jingshimti Brigadier Mishra ya kam kumulat ke Jylla kadai hadin maka samoy trekam jong ulat barim ke Jylla usatya pal malik kalakut no. Phagu udai ulat barim jong ke Jylla Bihar bat menta kasngi ke khat pratari ko benai rempang arajar arpulai ula bam Smai ban long ulat jong ke Jylla Meghalaya ha ka ba yakani ke kam lale do Justice Wan Lura ding do ubalong ru nong bishar jong ke Meghalaya High Court. Hagani kasngi le don lang menteri rangba ke Jylla Konrad Kongkel Sangma DGP ke Jylla Dr. Laja Ram Bishnoi ki head officer ke sarkar bat kiwai. महोदय क्या आप संपर्क देने की कृपा करेंगे? मैं फागू चौहान ईश्वर जी को देता हूँ। मैं प्रजापूर्वक मेघालय के राज्यपाल कृतियों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता संविधान और विधि का प्रतिरक्षण करूँगा। मैं मेघालय की जनता की सेवा और कल्याण में मेघालय की जनता की सेवा और कल्याण में क्या निरत रहूँगा। Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kajingkular ka TMC na kabinta ka Meghalaya. Kajingpintik na ya kalaway bapranay. An ay jingarap kat arajar tingka sisnam syaman na kilong yeng jong kikina ki papuli yang ki school sarkar. Namar kata ka TMC kan ay silak teli ki laptop syabaro ki higher secondary bar ki kena puli college ban kersyan ya ka puli puti ka bamenta. Hakane ka ap nyaw terek urempang Shan ya kasap jong pi haki artli ki sentil bat kersyan ya ka Meghalaya TMC.